Na salonu vina u Hayatu prvi put smo imali priliku da sretnemo i vlasnike i predstavnike nekih vinarija iz našeg komšiluka. Jovana Spasojević iz kompanije 13. jul plantaže jedna je od ženskih predstavnika u njihovom timu tehnologa u kojem preovlađuju žene. Pravo ste, uglavnom u timu tehnologa u plantažama preovladava ženski svijet, tako da kao i ostali ženski svijet i mi volimo Januševa vina, znamo da one čine ljudi srećnima, tako da se kompanija 13. jul plantaža potrudila da napravi jedan lijep janušavac Val Rosé u sorti Grenache i Cabernet Sauvignon, koji će se, nadam se, svidjeti ženskoj publici širom svijeta. Sem Vala i Brut verzije i Val Rosea, tu je uvijek jedan od mojih favorita i Pan ima Pinot Blanc, jedna lijepa, pitka, osvježavajuća i aromatična sorta koja se mahom sviđa uglavnom ženskom svijetu. I čemu ćete vi da nazdravite? Vrlo uspješnoj godini za kompaniju 13. jul plantaže, jednoj dobroj berbi i nadam se nekim ljepšim vremenima. Zdravlja. Zdravlja. Svakako, kada je kompanija 13. jul plantaža u pitanju, ne treba zanemariti ni crvena vina. Evo, danas smo izabrali da to bude Vladika. Vino koje definitivno već punih 8 godina zauzima jedno posebno mesto u našoj vinariji, jedno posebno mesto u našoj ponudi i u našim srcima. Vino koje kada se pojavilo bilo jedno od retkih etiketa na ćirilici, na šta smo izuzetno ponosni. Vino koje je vezano za velikog Njegoša, vino koje je vezano za mnogo lepe i velike godišnjice. Naime, Vladika je izašao kada smo mi slavili 50 godina ili pola vijeka postojanja naše vinarije, što na ovim prostorima itekako mnogo znači, mnogo i jako zvuči. A iste te godine je bilo 200 godina od rođenja Njegoša, a Vladika je u osnovi Vranac, nešto što smo mi, nešto što je naše ime i prezime, nešto što je naša lična karta, 80% Vranac, 10% Cabernet, 10% Merlot, za one kojima je Vranac malo težak, malo komplikovan, ima to malo Caberneta, malo Merlota, pa će biti mnogo lakše. I u tim hladnim zimskim danima baš prija.